Tapi naik ko amin na ikat na timpo na papangaw niya so hazaw ipinihi niya so basa na Facebook, basa na WhatsApp, ako sa panagi basa na TikTok di tinong kivakya. Pinto na kami, teka, hazaw rin ako paghuhu, ipinihi niya so basa na kasayman boss ka na zano, tanaw may no? Pihi hazaw basa na Facebook, WhatsApp, TikTok. Ito na ba yung jam ko tutaw ko pa na bisang minit na nina no ko sumabin pagunta ko may naaw amanan na minay ko pag-isusu tanan ko hazaw ngavi ipakiw ni Sandy Zuniti kapag ko kapivos yan ako sumabin niya munat modulim makiw ni hazaw pini tataganan na Eve Simon na mi Joseph Lonin ioitan ko iyum diyaw Oway ko zodo asamanku Miaga inongit singudo kupi Hobi ongit mantat usak Tinovosku Min solilit so hinapogun Kasama ay kuvagu isyaw It voice asam ponong ko hisaw Noihan nolotianku Oki ko bangzo Miaga host tu tikita daubo Titi hangat zodiaw Isyaw Miaga daat om piso tokis daw Isyaw itapuy babang sumbu daw Mama bang suang do kinavo Miaga liho uva bom tasak dodaat Hinonggo nu mengunsuk tumi hembus Masih doy ko sunduvan Miaga ko zodo ni pizanku Hobi sinomok mantad bobo Sumut yaw Sundung oki kip o vaza nu Ngano si ko o ginavoku Tuno kopi songono bagu Noihan nolotianku Moki ko bangso Miaga host tu tikit tadaw mo Titi hangat zodiaw Isyaw Miaga daatong isok togis daw Isyaw itapuy babang sumbu daw Mama bang suang do ginavo Iho uva bom tasak dodaan Inonggo nu mengunsuk tumi hembus Masih eko sunduvan Isyaw Miaga daat om isok togis daw Isyaw itapuy babang sumbu daw Mama bang suang do ginavo Nyaga piho uwa bom tasak dodaan Inonggo nu mengunsuk tumi hembus Masih eko sunduvan